we won't have the end of the story. Who's the owner of Agatetine? If you know, you know. Oh my holy cow. Nenda kamwambie na kama mapenzi bado. None se murahari cyangwa ndi kurota? Can somebody say something? Hello? We turi kumva the owner. Nako abano. No. Keza. No, Keza murete. ni kabano uri kuvuga. Sawa. No, don't talk about it. Erega ndagukunda. Ndagukunda manabi. Umucyo. Kandi umwabona aho yikokowe agakubita nka Keza kabye Lion. Abivuganye na confidence iteye ubwoba. Impundu kugata kuri TikTok. Today is a Friday, so Kabano. nta kintu babitwaye kugira ngo the owner twiganira gutya. Kabano. Gari umusaza atangirira Karame. mugira atangirira iyi ngiyi abisenye. Okay. Iki sabise? Ngo byubatse nabi. Riri ni wowe uri gushyiramo umuziki? Deona aratwite, ari mu minsi aratwite. Ngo iki? Deona. Deona is pregnant. Niyo twagiye. Deona. Sago dufano no wowe ntago umutono. Niyo mpamvu yambaye pamperisi we. Yo. Bye kweli. You ever win when the owner is pregnant? The owner is pregnant. The owner. Juri gatakutaje mutazajya urukaruka ahantu hose. Niyo mpamvu yahoze avuga ngo arashaka impumuro y'amapine y'indege. Oh my goodness. Niyo mpamvu yahoze yendereza wizihati nanjye nkatumva impamvu buriya ni kuri ngo abantu batwite bigenda ngo abiyenzo. Sasa butimbi wahombye uyu mugabo yatubanye isereri.